Čaute, vítam vás z nového videa, teraz to bude taká veľká a nedostala som free gift, tak prosím vás, musím ísť do svojho domčeka. No, domček máme presne tu. Prepačte, ja som musela ísť na vecko a nemám to vlastne správenie. Som sa teraz dozvedela. Tak sa ďal budem bývať. Sem. Jej. No. Tak, tuto dáme preč. Potom. Otvor si to, dostala si okuliare. Mám nové okuliare. Ha. Ty nemáš. Ha. Ja idem preč. Ešte ty, choď. A musíme sa ísť prezliec. Tak a máme to. Toto je sestra, toto je mama, toto je malé decko, toto je upratovačka a toto som ja. Tak. Jej! Pardon. Jej, máme nový domček. Jej! Tu je dokonca aj líštička. Pozrite sa. Prepačte, nechcela som. Wow. No. Počkať. Prečo jej ide para z úst? Dobre. Zavri sa. Ona ide variť. Prepáčte, chvíľku. Tu ideme. Prepáčte. Tak. Zoberieme si toto si no proste celý kôš, toto, čo to, jak sa to volá. Neviem, či sa to dá zobrať do ruky. Nedá, to je ten problém. Tak spravíme to takto. Tu je stôl. Čo? Počkaj. Počkaj. Kde to je? Prepáčte, musím to nájsť. Tak a našla som to. Vlastne som to nezobrala celé, ale mám to. Toto si dáme sem.
to patří do koupelny. Kde je nějaký koš? Co to půjde sem? Dobré, teraz tento balík otvoríme. Toto vyhodíme. Kluče dáme sem. No doufám, že se vám video páčilo a čaute.